Hello guys, muri iyi video tugiye kwereka uburyo wa create YouTube channel ebyiri cyangwa se izirenze imwe kuri email imwe. Abenshi bazi yuko gucreate YouTube channel bisaba kuba ufite email. Wakina gucreate indi YouTube channel ugafungura indi email gutyo ukagenda ugasanga muri telefone yawe cyangwa se muri computer yawe ufitemo ama email menshi agiye atandukanye. N'ibyago byawe ayo ma email ukaba ubyibuze atahuje na password, ugasanga buri email ifite password yayo ugasanga password zakubaye nyinshi mu mutwe ugera igihe noneho password ukajya uzibagirwa ukazitiranya ufata iyi password niyo kuri email niyo kuri iyi kagenda zigucanga kuko wakoze ama email menshi agiye atandukanye. Ariko ubu ngubu noneho tugiye kwereka uburyo wakora YouTube channel irenze imwe ukakoresheje email imwe. Ukora YouTube ugaba ufite YouTube channel isanzwe wenda ikabigeze ku rwego runaka ukaba ushaka gukora indi noneho ntibigusabe kugira gukora indi email ya kabiri, ahubwo ukifashisha ya email usanzwe ufite nugakora indi YouTube channel kugira ngo uzirinde ako kavuyo k'ama email agiye atandukanye n'ama password agiye atandukanye ku buryo bigera igihe byagucanga. Nibyo tugiye kurebera muri iyi video rero, wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video kuva igitangira paka irangiye kugira ngo ukurikire akantu ku kandi hatagira ikintu na kimwe gucika. Nimba uri ubwa mbere ubonye cyane mu maso yawe kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona buri update cyangwa se buri video yose dushizeho mu ba mbere. Tudatinze reka nze dutangire. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.
biza gukunda. Then channel urabona twamaze gute, twarangije kuyikereya, yitwa ICT Rwa. Okay, urabona bakubwira ati customize iyo umaze kuyikereya nyine n'ibindi byose bigize ute bigiye bitandukanye. Urukwana bari kutuya create content on your device, hano ushaka wahita ugute, wahita uploadinga video kugira ngo ubashe kuverifya cyangwa se gukonfirma ko channel yawe yagize ute yakoze. Then okay, so guys, nimba ukubona ko iyi video hacigo urabona niko tukuvuga ngo welcome to, kanubwo tugiye gute twahita twa uploadinga nk'ibisanzwe. Nimba usanzwe wa uploading ukoresheje YouTube studio yo kuri browser, barabizi ukuntu step unyuramo n'izi ngizi, ntabwo ari tudufata kano kanya ngo tubikwereke, usanzwe ubizi. Nawe nimba utabizi wareba muri video zo hasi ari mu buryo wakwa uploadinga video ukoresheje ubu buryo. So guys, iyi video nimba ari ikintu gufashije, kwa subscribe kandi no kunzogera, then usharinge, utubwire no muri comment ikintu twazagukorera muri video izo gukurikira. So reka tubane muri video izo gukurikira. Hasta la vista. ICT Rwanda, isoko ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.